Dobri večer, početovani patrače. Patrice emisiju Dobri večer Vojvodino. Tako je na početku opet se jaki prilohi pririhtali našo novinare. Reportažu o provadzacích zmistoch, kotri otrimani u Novim Orahove pod čas označovanja nacionalnog šveta Rusnacoh uvidite na početku emisiji. To mi tež bardzo milo i čest, že urami koho označovanja takoho šveta, že vyšla i moja knjižka Hungarizmi u ruskim jaziku, co je však moja master robota i okreme mi milo, že tu zo mnu nješka buli taki naši ljudze, fahovci, prijatelje, sotrudniki i možem naistini za manji co povez bar mi milo i naiste še cešim, že mi še udalo vidac baš za nješkajši dzen takvu knjižku. Z naše arhivi vybrali sme emisiju o pratkoh u Kocure. Veľo raz som hovorila, čom tedy nebolo kamery, holem da še to videlo teraz, že jak to bolo. No ale ipak dobre, že ešte teraz toto vyšlo, hej, že chodza divčata u širokých i hadžen i u fiďuloch. Ja hovorím, to je najkrajšie oblečivo. Emisija Časi mladosci na koncu emisiji Dobri večer Vojvodino. U palati krašnje, to vam všetko to tam krašnje pošarene, nje baš často nahoda pojist tam po Patrac, bol tam i Aleksandar Vučić i Vanja Udovičić, ministrove, ktorí nam zapravo povinčovali, vareli keľo važno, že je z takých školjárov, ktorí še trudza, že mi tak povez budućnost tej žemi. U Novim Orahove prešloho vikendu otrimana centralna švetočnost, zoz ktoru označene i na iste veselo preslavene nacionalne šveto Rusnacoh u Republiki Srbiji 17. januar. U emisiji Široki plan mali ste na hodu vidjeti jak bi patrala švetočna akademija, a u pripovetkih torašljidzi jaki provadzaci zmistiše odvivali na preslavi Dnja Rusnacoh i jak ih to šitsko učestvoval u organizaciji i realizaciji preslavi našого šveta. Rusnak bol ščešljivi tu vlastni dom i zahrada, a u zahradi višnji, čerešnji, keľoljem decko požada. Skoro 60 roki prešli, Rusnak bolji čustvuje. Nješkaše u Novim Orahove vše menje i po ruski beščeduje. Centralna švetočnosť označovania nacionálneho šveta Rusnacoh, ktorá toho roku otrimana u Novim Orahove, počala s promociou knižkoch Rusnáci u Novim Orahove i Hungarizmi u ruskim jaziku u prostorioch Orachovského kultúrno-umetnického družstva Petro Kuzmiak. Trojazyčný zborník literatúrnych foto i podobových robotov o kultúrnym, prosvitným, vírským i sportským živote Orachovčanoch pod názvu Rusnáci u Novim Orahove predstavila Irina Papuga a o svojej master roboty zo ruského jazyka i literatúry Hungarizmi u ruskim jaziku bešedovala Senka Benčík, inšak i jedna zo organizatorkov centralnej preslavy. To naiste jedno interesantne i dobre iskustvo. Da sme toho i naučili, preširili dajaki svoje organizacijni znanje u organizovanju, stretališe zoz naiste našima fahovima ľudzmi i naiste mi bilo čest, že som jeden od organizator takej svjatočnosti. Vi i rozpočali túto preslavu z prezentáciu i vašej knižky medzi inším. Hej, to mi tež bardzo milo i čest, že urami koho označovanja takoho šveta, že vyšla i moja knjižka Hungarizmi u ruskim jaziku, co je však moja master robota i okreme mi milo, že tu zo mnu nješka buli
taki naši ľudze, fahovci, prijatelje, sotrudniki i možem naistini za manji co povez bar mi milo i naiste še cešim, že mi še udalo vidac baš za nješkajši dzen takú knižku. Obidva knižky vydalo Društvo za ruský jazyk, literatúru i kultúru, Kulturno-umetnické društvo Petro Kuzmiak i mestna zajednica Nové Orahovo. Pokiaľ še odbývali tak volaní provádzací manifestácii centrálnej švetočnosti pre slaviť Dňa Rusnácoch u kinosali i vonka z prostorio društva Petro Kuzmiak firvali pririchtovania za Švetočnú akadémiu. Toto, co našich patračoch vjerojatnje interesuje, že keľo ľudzoch i keľo techniky potrebné, že by še realizovalo toto, co oni vidza na malih ekranoh. Ogroman broj ljudi, znači sve ono što čitate na ovdje na špici, svako ima svoj neki zadatak. Sada ono što se mi kao organizatori festivala dogovore i mi kako to da prilagodimo televizijskom prenosu mi traje, evo sada na primjer od 12 sati od kad smo mi ovde pa do 20 časova kad počinje prenos, kompletna ekipa je uključena u te neke probe, tonske, svetlosne, učesnici i tako, i onda vi kada vidite to 20 časova, onda to izgleda onako kako bi trebalo da izgleda. A pre toga je haos. Jak je to teraz organizovať také veľké za Rusnácov u vašim meste? A všelijakže veľká odličateľnosť za nás, počím to známe, že jedna taká manifestácia každý rok, čo organizuje v druhých mestoch, všelijakže obovязка naša, jak domášneho kultúrno-umetnického družstva Petro Kuzmiak, že my sme boli na istým nivou, kedy nie lepším, jak so bol predchodný rok. My še trudzíme, že by sme dali všetko od nás, uključili celé družstvo, zorganizovali sme ešte mešac dní nazadok skácky v organizácii, co kto bude robiť, zadluženia. Ja dúfam, že na kraju še to ukáže, že co sme porobili i nazdám, že všetko prejde, jak treba. Panoce, co vy domáte o tým, že každý rok u druhým mestec žijú Rusnáci otrimuje našu šveto? Думам, všetko najlepšie, že to tak. Bol som na všetky poteraz otrimovanju, prestoti 6 od 87 jak teraz, i to už každý hvaral, lebo na veci zavodiše i hutori i doma, všade treba porušať, lebo kus okuražiť domašiu klimu do toho mesta, vlalu lebo vrošu, i dom, že to dobre. Dobre za hostok, ešte lepšie za domašnjih, i všetko ostanje. Keď materijalni, pri duhovni, lebo društveni sretanja među sobu, potrebovanje jedni drugi, pomaganja na hođaka kriza i češkosteli, думам, že poteraz će vše našu še možljivosti sposobi pomognuti jedni drugim. Slušnikov Rahova, tu som, eto smo što porazili od počatku liške ešte v Žime, odnosno u marcu počalo schadski otrimovac, radic, rozdumovac i radujeme. Pač, niškajši už deň sam tu je započal s otrimovanjom, zadumane programi i samim tim už poteraz je vidno všetko hosto, že prišli a po prihodze ešte, to za Orahovo to bude jedno od vekších dožicov, s ktorou še bude žiť jak domašni,
tak budu i toti, co prišli, ebo budu nešto tu. I to je jedno od dobrih prikmetov nam potrebnih z každého boku, i kulturnih, i duhovnih, i uopšte ljudskih. I ja думання, že to už jaký šor zadomaný, jak to Nacionalni sovjet odrezal pred pár rokami, po šore jak to ide, po teraz celkom je Orachov še švečelo vinčak, jak i každý druhý mjesec do budze, dobra nahoda, inšaka nahoda i všetoška druge. To baš krasna ideja i treba je pestovac. Ješka kad sam išao s Bikićanjami, oni bi seli, može biti kroz 2-3 roki da oni budu domašni. I mi še budeme rihtac, že bi Bikić bul domašnji tam kroz 2-3 roki. U vas to ta tradicija skoro i zažila i na veljo je višim urovnju sama organizacija i sama preslava. U nas to teljo skromne, teljo že bi šo označilo to 25. maj i mi to žali, že najčastejše bude Vukovar, lebo Petrovci. Mi realno nemame ani dve veci organizovati, zadom že to skromne, teraz si neboli prostor Horodskog muzeju Patra ostanje za, jak stajemna destinacija za otrimovanje. Toto krašnje normalno, že bi i našo ľudze pošli jedni drugim do Hosoch, a druga stvar, že bi to ti ľudze u tih štvetkoch gdje žije, jak su već njima Novo Orahovo, dakle da se već i doznali, a verim, že z daljših mjesto može biti jedinstvena nahoda pris do Novog Orahova, jak su i nam z Petrovcov, co dvome prši raz prišli do Novog Orahova, takže to je jedinstvena nahoda, verim, že bi nijak inšak nije prišli. A chcel bym vinčovať všetkým Rusnácom pravdu so dňom zapožnenia toto šveto i povolať ich najprv i nám vinčovať, da še hodím u nás da kedy družíme, da nije da še schodzíme, keď my tu pridzeme. To baš krasna stvar, zato že še mi rozdošati po celej Vojvodini i hodím raz u roku še delegački pozberame na jednim mjeste i rozmenjujeme našu dumanja o dalších robotoch i jak obsať, bo my še pretpostavljam, že každého roku, keď se stretneme, jak teraz u Orachove, že naše číslo už menšie u odnosu na číslo, ktoré bolo u Sremskej Mitrovici prešlého roku. Takže na nejaký spôsob rozmeníme iskustvo, pohľadáme, že ponachodíme, bo ja hovorím, že my všetky Rusnáci medzi sobu rodina, keď nie rodina, veď nejaký svatovo. To príklad mi mojo chlapci, keď boli mali, takže mi pýtali, oce, z tebe hovorí, u kerastura všetky poznajú. A reku, deci mojo, pol kerastura mi rodina, druga polovka mi pa i ta tovariše i svatovo. To odlična ideja, pretože na to sposob še dajek zbohacuje kulturni život naših mestov, robia še i jakiših inovaciji, keď ja znam prave tu i preto tu podiju i obnovena sala i po mojim dumanju i na koncu i toto druge doplnjate vidanje tej knjižke Rusnáci u Novim Orahove tiž vytvorené pre toto preslavu. Práve preto po mojim dumanju to odlična ideja, že bi vše menjalo i može biti jakšeg interval od 10 rokov napravilo i že bi, ne znam, od 10 rokov znova bilo tu Orahove i već že bi tu oznova coška bilo porobene i u kulturnim životu Rusnácoch, a i može biti i u infrastrukturi. Po promociji knjižkoh u Orachovskej cerkvi Hrista Otkupitelja vladika Kir Georgij Đuđar otrimal arhijerejsku blagodarnu službu Božu, a sostuželi panocove Vladislav Rac, Mihajlo Režak, Julijan i Darko Rac i Novoorachovski i Tornjoški rimokatolitski paroh Nandor Kara. Vladika zdohadnu Orachovčanoh i ich čislenih hostcoh, že cerkva od časov perších orachovských panococh Kirila Plančaka i Vladimira Timka ta ponješkajšoho panovca Vladislava Raca bula i ostala duhovna mac našomu narodu i povolal vjernih, že bi i u budućnosti predlužali duhovni i švetovni život spatrajući še na svojih predkoh.
po našich plodov nás budú poznať alebo nepoznať naše potomky, budú nás spomínať alebo nespomínať, budú nás počitovať alebo nepočitovať. I po tých istých plodoch Boh nás bude nahradzovať alebo nenahradzovať. Evo dneška na náš deň našeho nacionálneho sveta, keď to preslavujeme, Rusnáci, obnovme našu víru do Gospoda Boha i utvrdzme ju. Nejen do Gospoda Boha, ale verím do Boha. Verím Gospodu Bohu, jomu verím. I zosto tú víru do Boha, so dovíriom do Jeho pomoci i do Jeho ochrany zvedujeme Jomu našu sudbu i doju našeho národu i vymodľujeme od Gospoda Boha Jeho blahoslovo za našu lepšiu i šťastlivšiu budúcnosť i dočasnú i ličnú. Amen. Službu so špívaním provádzal chor Doma kultúry i katedrálnej cerkvi svätého otca Mikolaja zo Ruského Kerestura. Po službi u prostorioch društva otvorená výstava starých fotografijoh. Vítam vás všetkých u Novým Orakove i vinčujemo sveto vašo i našo. Kolo tých fotografijoh, čo vidíte okolo tej výstavy, pozazberoval som 80 slíky zo Valalu. Chcel som chronologicky da napravim toto od 46. roku po 2013. rok. Keď som uspel, vy presudite sami. Думам, že každá fotografija nosi svoju čežinu. Na každej fotografiji vidíte jednu sličku za stanovený čas. Na tej fotografii zo starších časov. Dobre, nemohli sme ísť skôr 46. bo to by nebolo Rakovské, ale by bolo Keresturské, alebo už to zna, odkiaľ naši starí priseljeli. Takže som prek kolonizaciji, prek društvenog života u Alalje i prek običnog života, već prek sportu, prek kulturi, mi zaokružili toti, na tih 80 slikov sme zaokružili period od 70 roki, znači tu 3 generacije spojeni, toti, ktorí prišli, ktorí še kolonizovali tu, už ich unuki teraz nastavljaju dalje toto, čo oni započali. Po otveranju výstavy direktorka novinsko-vydavateľnej ustanovy Ruské slovo Martica Tamaš naščeviteľom i hostcom predstavila tematičný dodatok novinu za 2014 rok. A z predkeresturských amatérských podobových tvoriteľov Ďura Ruskovský družstvu Petro Kuzmiak podaroval maľunok Valala, zo ktorého še novo Orachovčanie pred vece jak 70 rokami vyselili. Ja šťastlivý, že sme domašni toho roku preslavi nacionalnog sveta Rusnácov u Srbiji. Problem bolo organizovať u tým mesece jednu takú preslavu. Zohľadom, že sme načas počali, mali porozumenje u našem štretku i u Valalje i u lokalnej samoupravi, nebolo češko, bo sme mali pomoc i od njih, a tištak i od naših ľudzok i od naše, i zo drugih mesta, ktorí nám pomáhali, samého Zavoda za kultúru vodňanských Rusnácok, a tištak i od nacionalnog sovitu, takže môžem povedať, že nebolo prečeško, bo sme robili zo zvolju, rihtali sme še i ja dúfam, že nám še pospíšelo porobiť, boljem približno tak, jak sme zadumali. Musím nadpomnúť, že sme dosť ambiciozno prilapeli še i tohoročnej organizaciji, ktorá nješko u Novim Orahove, a od apríla mešaca už Zavod počal končiť technični pririchtovanja za sljedujuću centralnu preslavu, ktorá še januara 2015 otrima u Verbaše. I to nam bar velika čest i mi na tim budeme robić da povem nadmašime
všetky doteraz preslaviť, co napravili. To veľká obovязка i za vás, poneže ste teraz nedávno postali i predsjedatelj društva. Tak, ali mi po teraz máme dobre iskustva i robili sme masovne manifestaciji, bo, jak to znate, máme smotru Horo, ktorá je jedna masovna manifestacija, ktorá že každý rok otrimuje u Karpatoch, a tiž tak toho roku Ukrajinci majú Kalinu, ktorá, da poviem, Karpati domašnji, takže máme tehnički deo roboti odrobiť i za takú veľkú manifestaciju, takže dúfam, že naše nacionalne šveto bude, da poviem, budeme uvežbani za to. Po tak volaných provádzacích zmystoch pre slaviť Dňa Rusnácov v Srbiji ušlidzala obdomana i kvalitetná programa Švetočnej akademii, ktorá otrimána u Novoorachovskej kinosali, u ktorej nastúpili doberani členy kultúrno-umetnických družstvov z mestov, kde žijú Rusnáci, jak i ruský najeminentnejší špivače i nacionálny orkester. Проводили численні домашні і патрачі з скоро všetkých містів, де живуть Rusnáci у Сербії, а тіж і представителі нашого національного совіту, греко-католицького екзархата, локальної, пokrajinskej і republičnej власті, гості з Словацької, представителі української амбасади і амбасадор Republiky Slovackej u Сербії, пан Jan Varšo. U rozvarky so jeho excelenciou doznali sme, že on vyros so Rusnacami u Spišu. Naučil bešedovať na šarišským dialektu, ktorý je bardzo blízky našej bešedy, tamu i celá programa, ktorú provádzal, bola rozumlivá i blízka. Popri toho ambasador nám vypripovedal i, že on Rusnacoch i u Srbiji, i u Slovackej doživuje jak svojim državom lojálnu i so všetkým integrovanú menšinu zajednicu, o ktorej pre jej význačných pojedincoch, jak napríklad Andy Warhol, zná celý svet. Jeho excelencia nám z nahody rozpočínania prehvárkov z Európsku úniu požadal veľu úspěchu i co švitše pristúpanie do Unii, od čoho, jak on hovorí, u Slovackej už čustvujú chasen všetky hraždane, taj prípadníky našej ruskej zajednici. Povolali nás dobrí prijatelje naše iz Novog Orahova, Kut, Petro Kuzmiak, Mihajlo Jedelinski. My už dlho spolu robíme různé reči. Naši kolektivy chodят tu, vaši kolektivy приходят do nás. Poslední raz byli Novoorachovčané na sjáti u nás v Úbli, potom iz Ďurďova u Svedniku i na Bardejovci byli. Naši kolektivy, dva kolektivy byli u Ruským Keresturi, takže naše kontakty дуже плідні, багаті, і я вірю, що так буде і далі. Ми smo tradicionalno kao ambasada Ukrajine u Republici Srbije uzimamo učešće u proslavi Dana Rusina, inače rusinske nacionalne manjine ovdje u Srbiji. U stvari, ova manjina su naši ambasadori ovdje u Srbiji zato što predstavlja bogatu, različitu ukrajinsku kulturu, istoriju, etničku pripadnost, isto tako verski različitosti ovdje u Srbiji i mi smo vrlo ponosni tim. Na koncu naše pripovedky o tohoročnej preslavi Dňa Rusnácoch šor by bolo povesť, že organizovanosť i hostolюбivosť domašných Orachovčanov od počátku programu centrálnej švetočnosti tá po sam konec boli na najisce vysokým, najnepovem zavidným úrovňu. Z našej archivy vybrali sme emisiu o prátkoch u Kocure, ktorá zdohaduje, jak še da kedy druželo u žimskim periodze.
Naš narod po valaloch u prešlosti najveće času za zabavu i rozvahu mal v žime. Poneže na polju i od polja žilo okolo 90% Rusnacoh, logično, že čas rozvahy za skoro všetkých prichodzel až i ljem po zakončenju robotoh na polju. Zvyčajno od Kračunskoho ta po Veľkonocný post. Tediše po zvyčaju prinešeným ešte zo staroho kraju, zo Hornici, naši ľudze schodzeli na pratky. Poženetí chlopi mali svoje druženje, chlopskí pratky. Podávani ženy, ženskí, a poneže daraz dávno každé obisce malo veľo deci, neritki boli i rodzinskí pratky. No najinteresantnejší všelijak boli pratky za mladých, ktorí še otrimovali po gazdinjoch. Od 1. novembra mi už chodili do gazdinje. Bo sme boli na salašu, jak ja, ta sme već robili poljo i šicko, hej, lamali, rubali, ročno, s rukami šicko, ali kad sme završili robotu, već mi prišli do gazdinji hodit. A rodiči ostali na salašu. Ja i moja šestra mi bili već tu u Valalje, i to barz bilo fino, kad sme hodzeli do gazdinji, mali sme svoje jedno mesto, svojih leginjoh i svojih jednih dzivčatoh. Taki ješenski čas, keď roboti na polju završeli, nie bilo nigdje gdje vizdi, tak, ta chlapci toto našli takú ženu jednu, co má slobodnú chyžu i tak, ta sme tam ugovorili, duham toto i tak se počalo dneska tam choditi do gazdinje. Jak sme školu zakončili i dneska sme počali do gazdinji, perše sme chodili jak mali, jak po školi, školjare, tak da povem, do Hromiša sme chodili 1 rok, pa sme vecka chodili do Andji Hornjakove Ilji 2 roky, već sme chodili do Drotara i već sme do Zubka, a već kad sme už počali uzvekšita, već už sme tak počali še odavati inšak. To fino bilo, kad prišlo už žima i mi to krašnje šitski djevčata i klapci do gazdinji i djevčata višivali i štrikali, klapci še kartali i tako spopivkovali, kad jak, hej, jak. I tak sme veselo to nam bilo, da jeden mal harmoniku, da već znam da kad i pohral, hej, sobotu sme nje robili i njedelju, a tak sme već prestidenj, cali tizenj hodili, nje išli sme takže da ideme batri televizor, lebo da nje robime, bo to tedi bila hanjba. Teraz dzivčata nje robija nič, a tedi tako štrikanje do rukoh, abo višivanje maznam na tkala, hljebovki, pa ručniki, pa sme već krašnje vuli i višivali, to bila jedna vybivačka, co krašnje vybila i mi to višivali. Prezdeň sme doma predli, bo še to muselo robiť toto, a keď pred večerom už sme sa zberali, veď sme vžali vyšivania, vyšivali sme u gazdini, špivali sme, ale tam, kde sme še pojednali do gazdini, ta nebolo struje. Ta pri lampi, ta na stredku lampa, na jednom stole a chlapci u drugim kuce. Jak oni še videli kartaz, ja ne znam. A mi vyšivali, a už keď nám dosadzelo vyšivať, ta nám i klúbko da raspadlo tam a znace. Ta vec chlapci hľadali klúbko i šmejali sme še, daraz sme i zašpivali, ale mi to teraz už bude post. Ta vec to še u postu nešpivalo, gazdinja z nami šedzela pri pecu, dok šedzela žena, a keď gazdinja vec už pošla spať, a my vec už tak už boli šljebodnejší. A mala gazdinja i sina, starší legiň bol, tam mal harmoniku, ta nám daraz zahral, a gazdinja prišla, zadurkala, dzeci, post, no to bolo u postu, tak. A vecka sme, keď bolo 9 hodín, všetky domu. Nie, do 10 zase to bolo. A nie, 9 prešlo, bo na 10 som mala buď doma, nie, da ja budem do 10 staviti. I vec, vyšli sme všetky, mizu z našej gazdini, otamac z gazdini, to bolo veľo gazdini, to ta jedna tu, tamto. Inšaky zabavi nebolo, a nás bolo veľo, bo tedy še dzivčata neškolovali, všetky ostávali doma.
I ešte keď sníh bol, to sme ešte ponahľali da še šliskame. Znate, že sme boli dzivky, keď sme vyšívania pod pazuchu, to ešte fliško šliskači vec domu. To mi takú zabavu mali. A veď to bolo pred Kračunom, ja hutorím, jak bolo pred Kračunom. A daraz sme i prepredali. Dzivčata še dovareli, budeme neška prepredať, da chlapci neznajú, budeme, ale nedá povieš tvojomu frajerovi, že budeme. No ta nie povie ani jedna, ani pošli sme domu, o hodinu sme še vraceli nazad s vyšívaňom. Nazad. I to še do rana prepredalo vecka. A pozavykali, popresterali sme chustky na vlaky, da to nevidí, že tu švíci posle. Ta hutorela, ani jedna nehutorela nič. I stvarno ani jedna nehutorela, a ta nám bolo už dosadno, veď sme už čekali, da chlapci nadídu na nás, nenadišli na nás. A keď bolo das 2 hodín po polnoci, a nám už dosadzelo, už by sme i spali chlapcov, hneď ta sami 14, lebo 12 divčata. A my nabrali do mecha plievi i cejduli napísali, tahajt po noci, pred toho, pa pred toho, nasypali plievi, cejdulu, dzivčata spali a chlapci prepredali, a to bolo za nich haňba, keď na ráno, keď postavali, a to bolo také, jakýž haňba za nich bola. Vecka nám i chlapci tak vraceli. I oni vecka. Jakže chlapci vec vracali? Isto tak. Isto tak, hej. A co, i vy vec prepredali? Hej, tak da oni neznajú vecka, hej. A cože vy vec robili, keď še prepredalo? Kartáli. To kartáli še, mali sme karty, dominy i to tu bavisko, co... Merkujtinje. Jak še volá. Neljuti se čoveče, no, nehnívajte čoveče. Toto tak jedni še kartali, jedni dominy bavili, jedni toto. A veď sme tu uvalali bolo tých ľudoch, co mali vinici po Kamenici, u Sobotici, tak sme še naskladali na litru 2 vína, taj by banku, už keď to tam trebalo, tak sme priniesli vína, tak še ich popilo tam tako, i tak Janko, co jak farel, to co mal harmoniku, on hral tam. Mal harmoniku, nebolo to neznam jak harmonika, všemu bola i pohubena, mech tam púšťal, i peli sme i tak, ale hral jako si tam. A chlapci hadnáce, jak dodzerali še s nami, zadzerali, nožničky vžali, volu vžali, a také, da še šmejeme, špívali sme, hej. A keď sobotu, vecka sme mali harmoniku, i môj mal harmoniku, ta hral, i on prišol, ta hral, a keď on hovorí, keď ja budem hrať, vecka, všetky sobu tancujú, a ja nie. No, ta vecka, on už nevšal harmoniku, ale pojednali. A keď neprišol hej to, že nemoh, veď môj zažal harmoniku, hej. Tak sme tancovali. Práve u Gazdini mal ženská para do Rokhazi, Leona i Silvester, še i upoznali. A baš na jeho šore bola Gazdinja, ta vše som musela prejsť kolo jeho chyži do Gazdini. I z Gazdini. A iz Gazdini. A nie da som pošla tamac 2 chyži dalje mi boli, ale baš tazi som musela prejsť. Ale ani raz som nevošla do njih nuka. Tedy taký šor, že dzivka nej chodzela do Leginja napredok, ani Leginj do dzivky. No, Leginj chodzel do dzivky, keď ju prišol obľad na jar, lebo... I na balket. Bol omladenský bal, to bolo v nedeľu, tá vec, keď prišol Leginj po dzivku na bal, tedy prišol. I keď še už pred svadbu da týždeň, ta chodzel do chyži, hovorí, už chodzi do chyži, už jej priniesol chustočku i fiťulu, veď už sušedy išli patric. To tedy taký. My nemali takú šľebodu, jak dneška mladí. To še znalo šora, co še šme, co še nešme, to še rodičov sluchalo, jak madzi otec povedli, to tak bolo i hotové. Baš to bolo krásne i mi to boli zadovoljni i chlapci, keď prišla zima, pa vecka, keď sme vyšli z Gazdinje, ta nás orucovali so šnihom, hej. My kvičeli, sekali, až boli takí chlapci sposobní, že pošli, ta nám zarucali so šnihom kapurku, ta sme nemohli vojsť vnuka. Ta sme dať do pol škatulky, tej škapurky, da sme nemohli vojsť, da sme sebe museli s rukami, lebo jak? Abo da kto i zadurkal na svojich rodičoch, da ich, dumam, da mu môžu odrúcať šních, hej.
Bolo všelijak, ale to fino bolo. Nabrali plevi, do korpoh, či do čoho, meho, neznam, nevidela som, i vody nabrali, a to bol zimský čas. Šníh bol tak na žemi. Na patočku, to daraz bolo pod oblakom patočky, na patočku poljali, nasipali to tu plevu, to taše primarzla pleva. Vecka do kapurky, podrážky, všetko pred chyžu naljali vody i to tu plevu. Keď moja baba ráno stane, macerová mať, bo ona bola volala moje rodiči na salašu. A ona hovorí, jaj, co to, suseda mi prišla povesť, že od nás plevy kradli. Ša my nemáme plevy, co to za pleva, hovorí na tej ulici, všade i na oblaku, namarznuté. Jaj, co to, a ja hovorím, a musela som už vec vyvolať, reku, mali sme prepredať, a veď sme nesteli, tá chlapci, ajde co, ale pred každú dzivku, nielen pred da jednu, ajde co, da nám na pakosca, to tu plevuše primarzlo, tá vecka sme brali od rodičov každá, hej, že čo to za vaša teraz? A bolo, znáce všelijak, jak vari, boli sme veseli, mali sme dzevízy, všetko, to bolo bardzo fino, hej. A my neišli na centar, jak dneška idú na centar. Ideme na centar po Viedne. Jaj, to bolo haňba. A dneška idem pre centar, a oni na foteľoch leža so zahlavkami popodperaní tam. Jaj, da tedy dzívka dajaka išla pre centar. Mne še vidí, že tedy bolo jakošik finše jakošik. Tedy nám bolo bar fino i neznali me za lepšie i dobre nám bolo. My neznali, nebolo televízii, nebolo, dachto mal dachto radio, tam my neznali, co še događa, na primjer, u Vrbasu, lebo tam to, viem, kocúr sme znali, to nám bola jediná zabava. Od týždňa do týždňa sme mali co u gazdini pripovedať, co še zbulo. Okreme interesantný obyčaj mladým bol na cerkovné šveto Andrija. No, ta sme na Andrija odnesli seme zo skonopi, i narucali sme do oblaka, po ulici, všade, a gdje sme dakdje mali na leginja daco pohnjivane, lebo daco i tam sme narucali. A Andrijovi sme tak pošpivali, že Andriju, konopici šeju, ljubela bim znac, s kim ih budeš žac. I vecka stvarno toto še odlamalo i keď še to položelo pod zahlavok, zo spaličky, zo tej konopy, hej, ta še položelo pod zahlavok, že s kým si še prišnije do rana, ta še za to hodaš. Ale to nie bolo z toho nič, ale každé coška znace vidu malo, vše sme také našli, da bude interesantné i da še máme s čím zanimať i chodiť, hej. A bolo i tak, že i bolo na Mikolaja, ta vedi časteli chlapci, prinesli do gazdini pizza i hej. A keď prišli pribranci, taký čas, teraz už bol post, Friško. Pribranci še, hej? Chlapci še pozbierali, lebo z tej gazdini, lebo z tej, ta prišli do nás i celá publika za nima išla, to še pripatralo, to nám bol događaj, neznam jaký. Vecka, my pošli tam še pripatrať, to my za inše neznali. A co to pribranci? A keď chlop, napríklad chlap, že do ženskej tam pribere chustočku, pa nám vlasy tam dají tak kao mloda, bo nám... Tak je, i dzeckové. Znáte, to teraz by to tí mladí povedali, že to ľudosť, lebo co nám to tedy bolo také interesantné. I cože to tí pribranci vec robili, keď prišli? Čo také, jak zabavu? Oháňali divčáta tam, nám šibu mali, ako tam ta byli. To Varvara, teraz už 17. decembra bude Varvari. To še Legiň pribral za Varvaru, už ti bol Varvara, ja neznam, jak še pribral. Masku, ako som položil na sebe tu i... Šitko na hlavu. Hej. I vecka... Varešku do rukov. Hej, varešku. I vošel do gazdini, také sme vyšívali, ta nás bil. Ale my neznali, kto to. Tak še upúcel Varvara za mnou, že da som umarla od strachu. Až som ho prepoznala, Varvaru, keď še zašmejal. Po zuboch. Tedy mal zuby, nejak teraz.
Ta vecka, keď bratske bulo, mi dzivčata polni tanjeri kolači napekli, každa, a hlapci porihtali meso i pice. Ta već sme do rana na tim bratskim buli. Gazdinja v noci navarela na 12 hodin, ta sme še najedli, na večerali, a vecka sme tancovali do rana. A isto bilo, zaži, žensko biranje i take bilo vše, hej, že da še klanjame. I vecka sme had pošli domu, hej. Keď već už malo buc veľkonocný post, već sme še bratskovali. Dobre, ja utorim. Bratskovali. Hej, to jednak, všetci, i chlapci, i divčata. Tedy bilo také, nie jak oproštanje, jak da povem, ale bratskovanje, ta divčata porihtali bukeraj, jedna toto, už poprinošeli tam, každa zakus, hlapci še ostarali za vinu, ja govorim, vino najveći, paljenki nie setim še či bilo, može bude bilo i paljenki, ali za vino i toto. Ta sme tancovali, jak piše doznali se v tej gazdini, ta prišli na oblak še pripatrali, vecka keď oni še bratskovali, mi pošli tam i to bola téma celý týdzeň, že co i kto s kým tancoval i videla si to tu zostim. Vše som bola zadovoljna i vše som bola vesela, ljubili sme špivať, toto môžem povesť, hej, ľubí mi Neška, vše som toto ljubila i tak mi toto u zadovoljstvo ostalo všetko, ale posebno také nie, nemám také, ja vše bola zadovoljna tam, keď raz sme pošli, vše, z gazdinju sme še. I tak nemôžem povedať, že da še chlapci bili, lebo da sme še mi, dzivčata, međusobno. To še bilo, to bola sloga, to bilo zadovoljstvo, to bilo jakeš, nijak Nješka, že to tama take, to tama take. Mi bili všetci jedno. Nie znáte mi to. Dobrý večer, dzeci. Dobrý večer. Paljakovo som vám prived. No, a gdje si ho našol? Ša u karčmi. U karčmi? A co ja tebe hvarela? Zozvalalu prosto domu. Ša zvalalo som i karčmu uvalali. Hej. No, zeci, ktorú žabu zeme? Aha. Holubicu. Holubicu, može? Hej, može. Veľké, tam sme ešte pozberali do gazdini popoladňu, ktorí chlapci mali sanky, hej, i koni prišli pred gazdinju, dvoji sanky, tak keď o nás bolo, tak sme i stali i pošedali i chlapcu na rukom sme pedi mušeli šednu z niekedy od mesta. Ta vec pošore, a neviem u našej gazdini bolo, ale otac sanky, otamac sanky, z toho šoru idu sanky. Sankanie. Kolektívno, jak da. To nebolo sa obračaj, to bola sanica. I to mi še sankali, a ktorí še nemohli na sanky, hej, pošedac, ta nás dočekovali, zavideli na tanzoru, covali a mi kričeli, eto, to nám bola zabava. To baš bilo, znace, dobre, keď to še chodzelo do gazdini. To jedni divčata, jedni chlapci, hej, i zaš hevti starši, hevti mladši chodzeli, hej, do gazdinjo, každé do svojej.
A teraz už toto nedobre, že teraz to na hejce varim, piju to tu drogu i všetko, i hej, kuria, i chod, nemajú dze pojsť, oni nič neužijú, my užili, sebe nemôžem povedať jak. Hej, to bolo barzda, co fine, to, jak vari darmo ja pripovedam to, da še vidi, jak ja hvarela, veľoraz som hvarela, čom tedy nebolo kamery, holem, da še to videlo teraz, že jak to bolo. No ale ipak dobre, že ešte teraz toto vyšlo, hej, že chodza divčata u širokých i hadženy, u fiďuloch, ja hvarim, to je najkrajšie oblečivo. Jaké krásne u pantalónoch, to nič. To za mne nič, my naučili u širokých. I do cerkvy sme išli u širokých, vše sme išli. A do Gazdini? Do Gazdini sme za to nechodzeli tak u širokých večari, bo to še vyšivalo, hej, lebo kúdzeľ bola, to nebolo baš také zgodné nám, že u širokých, ale daraz sme pošli u širokých, ktorá ľubela. Ja bárs ľubela začesať še do Baršoňa, pa to tí vlasy popraviať, jak ja hvarím frizúru, hej, jak my hvaríme. To bolo daco fine, my to bárs ľubeli, hej, hej. Vy daco i naučili, može biti do tih Gazdini, či vas da čemu i učili, da jakomu spravovanju, lebo jak še mace oblečinske scedzivke, lebo také da su čiše, to doma varže učilo. To še doma učilo. Gazdinja ona z nami malo bula, ona nas nje učila. Ona trimala, ona nam ošljebodela jednu hižu, hiža bola prazna i mi to tam obcahnuta, jak davno bilo, nie bilo deski, nie bilo tak, jak bilo. Tedy pred 60 rokami, bo to bilo 50 toho roku. 50 toho, tak. Ale Gazdini oni ne poučovali nas. Nie, oni, my im to placeli, hej, i takže oni boli s tým zadovoljni, a oni, jak vari, my mali svojich rodičov, neže každé stará, i každé svoje vodi računa, dočekuje každá mať zimku, hej, dokľa bola i, ale zašli mali sme svoj šor. Do teľoch i do teľoch. No ale zašli u tých Gazdinjoch še, jak varice, parovali ľudze, hej, upoznavali še mladi? Upoznavali, došće tam upoznali. Tak zato, že mi, ja 32 rok, hej, no mali sme takušičko i starších chlapcov, to prišli, zato, že oni vedu kolo, každé hľadalo sebe paru, ta vecka i to tiše nam tam i već s njima. Doma bilo naše društvo već. A mali sme škoľárov, ale mali sme i daškeľov i starších chlapcov takých. Každá dzivka, keď čo odala, toto musela mať. Bo to ručník naram. Dostala toto rám i vecka tak vyšivala. To sme u Gazdini vyšivali. Vecka Patrice partok. To še isto. I partky vyšivalo. Tedy nebolo kupči jak teraz. To isto som vyšivala u Gazdini. To stojí keľo roky. Aj, 50. To še bola šifon. Vecka sme oblečíva, znáte, co to oblečíva, po stelinách, jak dneška hvaria. To sme vyšívali u Gazdini. Evo, nebudze mi periny ukazovať, ale to za hlavky. A Patrice všadzi mena, boda to še zna. Všadzi dzego čeljem mesteni mena. To... Pace, ručníky svojej roboty tkaloše, predloše do poladňa, po poladňu večer še vyšivalo, richtaloše ručníky Patrice i tu. To še steralo do tých ručníkov. Vecka také sme vyšivali, jakže to, také jak milje, tedy še volalo. Milje. Tak. Patrice toto. A odkiaľ že vám mustri bolo? Odkiaľ na mustri, a to bolo das dva ženy u Valálje, tam i to, išli tam nám vybývali vecka one. A to tí salvety, to každá musela mať holem 4, bo to tí salvety, keď bola
keď se odala, keď bola u poloho, znáte co to poloho? Co, keď mala bebu. Та ще ношело єсть, але ще ношело уварене, цепле, як teraz. Іду на бабині, та скруца там дацу, а тоді ще ношело цепле, та вець кажто ще в'язало тото шицько до салветок. Тото обавезно мушела мать кажда. U Kocureše do Gazdinjo hodzelo i posle druhej svetovej vojny, dlúže jak u Keresture. Preto sme tam našli i ženu, ktorá do sebe primala mladých na pratky, ostatnju kocursku Gazdinju. Jak to došlo do toho, že vy postali Gazdinja? A tak, že sme mladí še pobrali mitavec i mi hodili do Gazdinje, ešte tedy še hodzelo do Gazdinje. I z Gazdinje sme već še pobrali i već nadumal moj, ajde vežnime i mi. Tad sme već vžali, tako i to drog sme vžali mitavec, sme z njima tam jak mladi. Ta već i mi do njima i oni hodili, tak. Jaké že društvo še schodzelo do vas? Keľo že bolo? A bilo ih po 15, po 16, već i bratskovali i to danas, jak u nas bratske še volalo, a jak u vas ne znam že jak. Ta še bratskovali i tancovali i pojednali sebe hudaka, ta već im hral na harmoniki, ta tancovali ta. A co vy jak Gazdinja robili? Na co vy merkovali? Co ste... A ničem mi s njima tancovali, to že kad mi mladi boli. Da ste še vjedno s njima družili? 3 roky sme še družili, već už ja mala tu staršu divku, ta već ja už njeteljo pri njih bila, ali moj to ljubel, ta već oni to tam s njima ta. A bolo nejakí problémy dakedy, dok ste boli Gazdinja? Mali ste nejakí problémy? Nemala som problémy, bo som mala človeka, da som nemala, oni ho sluhali. Da ne pravili oni paradi. Bolo to še i ponapivali daraz, ali ne bilo takih problemi, že da še bili, tako da. A jak z drugih Gazdinjoh dochodzeli do vas? A dohodili i starši, već kak u tim mlačim, bo mi mlačim, ali već prihodili i starši. Kad ih to nadumalo, kad čuli, že kad će hralo, kad znali, že muzika prize, ta već doraz prišli tancovac. Hoće shodi po Gazdinjoh u Kocure posle druhej svetovej vojni otrimali dlúže jak u Keresture, pre novi sposob života i všečastejšej migraciji do Varošoch i u tim našim valalje prestali. Zdravo mladi, u nješkajšej emisiji Časi mladosti vam ponuknjeme da skeljoha snoviti informaciji, predstavime mladih uspišnih ľudzoch a budze kus času i za muziku. Počiname z temu značnu za obstojanje našej nacionalnej zajednici, kotra 17. januara preslavela svoje nacionalne šveto. Naš najviši organ menšinske i samoupravi, prejk kotroho ščicime i ispoljujeme svoje prava jak nacionalna zajednica, to nacionalni Sovjet Rusnacoh. Mandat aktualnomu zvolanju našoho nacionalnog sovitu vyhodzi u juniju toho roku, a vyberanki bi mali buc otrimani u oktobru. Право участвоваць на виберанках за нове зволање Националного совиту Руснацох мају шитски граждање котри окрем до општого виберанкового списку уписани и до окремного виберанкового списку националне заедници.
Že by ste boli upisani do okremného vybrankového spisku, musíte pridať vymáhanie za upis do ňoho, ktoré še pridáva opštinským, odnosno horodským úpravom na osnovi prijavy mesta bivanja. Krasnujem teraz na hodu, že bym povolal všetkých pohotovo mladých, že by še pošli upisať do okremného vybrankového spisku. Pretože to je bardzo vážne, oni keď postanú plnolitní, po automatizmu, že upisujú do vybrankového spisku poriadného, ale do okremného musia povedať osobne, že vyjašniť, že zadajú buď u našim ruským narodze na vybrankoch i že by mohli o tým vecka plno vážno upljivovať na cek vybrankoch. Hoć mandat aktualnim nacionalnim sovitom nacionalnih menšinoh vychodzi u juniju, vyberanki za ih novi zvolanja budu rozpisani u februaru a po marcu, a otrimani až u oktobru, poneže predtim muša bud prilapeni vymenki zakona o nacionalnih sovitoh, kotri bi jakše najavio u značnej miri mali zljepšac položenje nacionalnih menšinoh. O postupku upisu do okremnih vyberankovih spiskoh budeme vas informovati i u našej slidujucej emisiji. Po važacim zakonu o visokim obrazovanju, studenti kotriše upisali na fakultet skorej 2005 roku, odnosno pred zaprovadzovanjem studijnih programov po bolonjskej sistemi, budu mušit studiji zakončit po konjec septembra toho roku. Poneže im nje ostal ani jeden polni rok, studenti z tej kategoriji kotrim už hori pod nohami porušali odredzenu akciju. Tak volani vični studenti napisali peticiju u kotrej vymahaju že biše po švitkim postupku predložil lebo napisal naris zakona o vymenkoh i doplnjenju zakona o visokim obrazovanju. Toto, co ih najbarže interesuje, to vymenka člena 123, kotri bi po ih dumanju trebal hlašic. Studenti upisani na osnovni studiji i studiji viših školoh po skorejšim planu i programi, bez ohľadu na toto, ktorého školského roku še upisali, či skori, či po stupanju nam od toho zakona, majú pravo zakončiť studiji po započatim nastavnim planu i programi. Spram aktualnoho zakona, vični studenti majú pravo diplomovať po 30. september čečucoho roku, međutim, najvjerojatnejše še s vymenkami zakona o visokim obrazovanju to rok predluži za išće rok, ljebo 2, a hoć i nje bude tak, u ministerstve nahlašuju, že šitskim akademcom vidu voči i to tak, že zvekšaju číslo ispitnih rokoh. Ja sam ubeđen da ćemo sa tom akcijom... Ja prešvečený, že zo takú akciu po konec roka umožľujeme najväčšomu číslu studentov, že by zakončili studii. Mne milo, že studentská asociácia porušala túto akciu tako i na počátku roka. Fakultety už počali popisovať studentoch i nadpomínam, že ani jeden student nebude odškodovaný a to tí, ktorí nemajú žadanie zakončiť studii, najše vyjašnja. Rižni pričini pre kotriše dluže studira, ekonomski, zdravstveni. Takih studentov má i katedra za ruski jazik na Filozofskim fakultetu u Novim Sadze. Je takih, koji po 12 roki čekaju 2005 sme prešli v novu programu. Znači, oni budu mati veći problemi, kad nadumaju slučajno i po Bolonji se prispodobiti, predmeti popremenjovani. Pri nas može biti na katedri njetelju velja, ali pri drugih veljo vecej. Bud vični student, coška u vičnim krašnje zvuči, ali naj to bude vična ljubov, naj to bude vični život, naj to bude vična duša u raju i take da su, ali baš vični student nje preporučujem ani mojim, ani cudzim studentom. U ministerstve nahlašeli, že nikomu nje u interesu, že bi akademci ostali bez diplomi. Taket už tak, prenajte svojo indeksi. Popreverujúce, kotri ispiti išće treba položic i zohrejce karscelj. Žadame vam velje uspihu. I sa vašo šepo pozdłuż ulicu na dnes stari hižni zakrica čarni parastki lica to ponik je resturski še hordo visoko stoja ich verhi pišni pod nebom každu mi ranu hoja to ponik je resturski
že hordom visoko stoja, ich verchy pyšní pod nebom, každú mi ránu hoja. Vašo konári dlhý, stízy pobili našo, silno vám oplakali, brata s bratom spoznali, to boli keresturský, že hordo vysoko stoja, ich verchy pyšní pod nebom, každú mi ránu hoja, to boli keresturský, že hordom vysoko stoja, ich verchy pyšní pod nebom, každú mi ránu hoja. Ozda, môj rod na víky, bude s vami zviazaný. Ich to zná, dokľa nám súďby budú tvardo predkaní. To boli keresturský, že hordom vysoko stoja, ich verchy pyšní pod nebom, každú mi ránu hoja, to boli keresturský, že hordom vysoko stoja, ich verchy pyšní pod nebom, každú mi ránu hoja, každú mi ránu hoja. Судзаци по их успіхах і закладаннях, вони двоє не уходять до категорії з прилогу, котрі сме праве видели. Слово о Ана Марії і Іванові Недичових. Ivan i Ana Marija Nedić z Kocura za každý svoj úspіх na zmahanjoch z matematiky i z druhých predmetoch boli adekvatno nahradzeni. Najkrasša i najvažnejša nahrada dodzeljena im koncom prešloho roku u Palati Serbije u Beogradze, gdje medzi 1076 školjarami dostali plaketu Dositeja, kotra še dodzeljuje srednjoškolcom za postignuti uspjehi na državnih i republičnih zmahanjoch. Nagradi dodzeljela vlada Republiki Srbiji za postignuti uspjehi u 2012 roku. Jedino mi predstavljali školu i pošli smo obidvoje na republičnim, smo obidvoje dostali perši nagradi, co bilo tak jedan krasni uspjeh i všetkým nám bolo tak veľčenstvené, bo sme rachovali kao mi škola, ktorá mala najljepší prehod generálno, kao 100% dostali nagradi perši, tak šaljali sme šedakus, bola dobra atmosfera i na koncu potom všetko obo sme neiste neobčekovali. Hoće prihtuješ za zmanje i všetko, stvarno zaradki možu budzi iznenadzenje za nas i uopšte vše postoje neki triki daco i to jak porihtani u tih viljkih, že všetko sklopi, a stvarno še ritko sklopi da baš tak najljepše pridzeme, možljivo i vonija. Mi osvojili perši nagradi z matematiki, ja i Ana Marija, i zato smo dostali toto nagradu. Ivan školar 4. klasi gimnaziji u Verbaše, a Ana Marija Hviljkovo na studijah u Beogradze na drugim roku odzeljenja teorijne i eksperimentalne fiziki. Ta pre obovjaskinje mogla prisustvovati na dodzeljovanju, ali nagradu za nju prijal jej brat Ivan. U palati krašnje, to vam všetko to tam krašnje pošarene, nje baš často nahoda pojist tam po Patrac, bol tam i Aleksandar Vučić i Vanja Udovičić, ministrove, ktorí nam zapravo povinčovali, vareli keľo važno, že je z takých školjarov, ktorí še trudza, že mi tak povez budućnost tej žemi,
i požadali nam ešte úspěchy, že by sme nastavili so takými úspěchami. Jaké bolo čувstvo zace? Bolo krásne, že napravili svečani doček za nas. Šitski školjare boli nahradzeni i penježno, ta tak u zavisnosti od plasmana na zmahanjoh dostali od 20 pod 200.000 dinari. Zahľadom, že sme už planirali za to tí penježi, takže u nás to nebol taký dlhoročný plán, to už všetko unapredok, jak od vyplanirane bolo za novoročni šveta, še u nás ljubime da krašnje preslavime, všetkým jednim drugim kupíme da jaký poklon pod kračuni, uopšte da i so svojima penježmi za studiji doprinišeme do familiji. Ne baš da jaka taka ukladanje, ali u kažem slučaju da še vyhasnuje terazi za to co nam teraz treba. Vlada Republiki Srbiji od 2008 roku dodzeljuje nagradu Dositeja uspješnim školjarom, a Ana Marija ju dostavala i pod čas srednje školi Šitski 4 roki. Kripak u duši, ja postavam buc, každomu eco zaplakanje. Ujojku, a toto pleco i mojo priginoši, cahaška menja križ, a to nikto nevidí. Bo to ta bol, len za mne jej dože mi zahane, pomaly ligament. I môj pohľad s horkým znojom to boli prázdny jelem za mne. Kripak u duši, ja postavam buc mojoj kuć. Prave sme dostali prešvečenje, že še usilovnost na koncovi placi, a to potvrdzuje i šljedujući prilog o Sašovi Grunčičovi z Subotici, diplomovanomu orgojašovi, kotromu nje tak davno vidati perši solistični CD. Život ho odvedol po drahi muziki i žije zoznju už vecijak 20 roki. Saša Grunčić z Subotici 2007 roku diplomoval na Muzičnej akademiji u Zagrebu odzeljenje Orgulji. Počas studijoh osvojil vecej nahradi na rižnih zmahanjoh, a najznačnejša mu bula tota, kotru osvojil na državnim zmahanju Horvatske 2006 roku. Vytvorenje sna už blisko, ta tak Saša u sotrudnictve so Zavodom za kulturu vojvodjanskih Horvatoh znjal svoj solistični koncert i s potrimovku toho zavoda vidati disk kompozicijog za Orgulji horvatskih kompozitorov z Vojvodini. To bilo cali serijal koncertoh, kotri počel pred 2 rokami išće. Koncerti boli tu po Vojvodini, ajde u Srbiji da povem, znači i Beograd i Zemun, Zombor, tu Subotica, Novi Sad, u Horvatske i Split, Đakovo i tak dalje. Znači, šitsko bilo 10 koncerti i tak bilo zaplanovane i tak sme i napravili, že ostatnji koncert bude znjati
i bude live, naživo znimok. Koncert zňatý u Beogradskej katedralnej cerkvi Voznesenija Blaženej Divici Mariji na najsúčasnejších orguljoh kotri postoja u našej državi. To bola ideja ľudzoch u zavodu vojvođanskih Horvatoh, Tomislav Žigmanov i Katarina Čeliković, ja možem ih spomnuc, bo oni zaslužni, oni mali viziju šitskoho toho. Evo, tak da povem, co na tim CD-u i preco toto šitsko. Na CD-u vojvođanski kompozitore, ktorí pisali za orgulji, ktorí menej vece nepoznati, može biti jak stručnim ľudzom poznati to ti imena, to Stanislav Preprek i Albe Vidaković. Stanislav Preprek, kompozitor z Nového Sadu, Albe Vidaković, kompozitor z Subotici, ktorý robil celý život u Zagrebu. On boli svjašćeni katolički. Napriklad, evo to Albe Vidaković, on poznat u Horvatskej i u horvatskej muziki Zavod za crkovnu muziku še vola Albe Vidaković, takže on poznati, ali jeho orguljska muzika nje bila poznata, on već je komponoval za hori, napriklad. I to ta ih ideja napravena, evo, djelo sme napravili od toho šitskoho, povolali me, ja prijal to obavjasku na sebe i bilo mi milo, takže evo, oni zaslužni za šitsko. Medzi inšim, ideja bula i objedinjiť šitski kompoziciji, napraviť promociju tih kompozicijoh i upoznat s ľudzoh stotu fajtu muziki, kotra u kruhu mladeži nje bars popularna. Anješka pri mladih nje velikого interesovanja za klasičnu muziku. Holjem tu, na naših prostoroh, u nas nje tej tradiciji, ali še jeslim za ktorý ljubja, ktorý hodze na koncerti, napríklad Kičev Patri, evo, Kolarac u Beogradu, sinagoga u Novom Sadu, koncerti polni, dumam, ľudza hodze na koncerti. Ali mladih ešte može biti abo nedos obrazovani, ne dumam, že on nie beže demo inteligenciji, abo take, ali može biti s nje mali u školi priliku bešedovať, sluhac na pravi spôsob o ozbiljnej muziki. Takže to može biti nažal tak. Može biti, že bi bili baš zainteresovani kad bi daco vece znali i rozumeli tu muziku, da bi hodzeli na koncerti. Saša prešvečeni, že holjem u šomu kruhu ľudzoh tod disk so svojim zmistom sigurno budze svojo fajtovi muzični užitok.
2013 rok za časopis Mag bol úspішний. У нім ще з'явили нові особи, а редакторки ті ж нові почали робити на присподобіванню того мультимедіального časopisu interesovanjem srednjoškolcov. Але того року Mag má іще jednu новость. Ostatnje číslo multimediálneho časopisu Mag vyšlo koncom prešlého roku. Téma toho čísla bola obrazovanje z nahody 260 ročnici obrazovanja po ruski. Tu znači možu čitače prečitati o besplatnim obrazovanju na internetu, o naših doktorantoh, o sajme knjižkoh, intervju s Karolinu Papugovu, ktorej vyšla knjižka Piha i žažda u predprešlim čišlje, s DJ-ku Miss KD, a napríklad novi ľudia, ktorí uključeni tu boli srednjoškolci, ktorí pisali o vyhľadovackej stanici Petnica i interesantný jeden tekst o tým, jak to bolo, keď ich rodiči boli školjare. Tema februarskog čísla, ktoré vyjde štretkom februára, bude nasilstvo i tu hodný čítať o nasilstve medzi mladima, nasilstve na internetu, u písňoch, o nasilstve na stadionoch i tak dalej, a so s tým vyjde i jedna knižka, preklad u stvari knjižki poljsko-lemkovskog autora Mirka Nahača Bombel. Po konec roka zaplanovane, že bi vyšli i dodatki Sanji Poldruhovej, CD Sanji Poldruhovej, Sašu Palenkaša, súčasná muzika Lemkoh, jeden východňarský projekt Petra Moskalja i knjižka fotografije od Marijane Pavlovićovej. Redakciju Maka tvoria Maja Zazuljak, Senka Naď i Cecilija Naď. A od novoho čísla tot časopis dostane i novoho grafičnog dizajnera Zlatka Emedija z Ruskoho Kerestura. Cilj nam teraz, že by sme uvedli, znači, co veci srednjoškolcov, može budzi školjarov tak 8. klasi, s ohľadom, že može buď oni už 8. klasa i prerosli už za hradku, a u Maku im može buď njenateljo to ti temi interesantni, ta še namahame teraz, že by sme uvedli co vecej mladi lica i že by temi boli co prilahodzenši i im. Ta z tej nahody povolujem, znači, všetkých, ktorí ľubia písať. Varela som, bolo to literatúra, bolo môžu i fotografii svoje posílať, stripy, karikatúry, že by posílali svoje roboty na mag.magazine@gmail.com lebo na Facebook Mag magazine, a môžu i direktno kontaktovať, znači Ceciliju Senku, lebo mne. So s decemberskim Makom vyšel i nezvyčajný dodatok. Slovo o vizuelno-poetičnej knjižki Puščic Šicko zos čarivnu paličku našej umetnici Nataliji Ribović. Keďže ste mali nahodu popatrať tú knjižku, nedošle bodce, že by vás nespodzivali čisti bili paperi medzi jej ramikami, pretože zmist vidno ljem na slunku, a efekt nijak nemož postihnúť u zavartej prostoriji. To perša taka knjižka vidrukovana u Srbiji i preto je jedinstvena. Za stotu informaciju zakončujeme emisiju Časi mladosti. Keďže nam Mace daco povez, lebo povolac nas, že bi sme zaznačili dajaku interesantnu podiju, pišite nam na adresu casi.mladosti@gmail.com. Po nove sretnuce, zdravo!
Najse smo huncuti, Rusnaci, Rusnaci, najbolji me kad druhi zaplaci. I dalekih sušedoh, hvali me, ljubi me, keće u njih spaljenku hosci. Meta pretopi me, pimo, pime, nje se Rusnak u vešelju macijaramo. Šehvareli stari ljudze, dobra kašta paljenočka, a najljepša za darmo. Ta pretopimo, pime, pime, nje se Rusnak u vešelju macijaramo. Šehvareli stari ljudze, dobra každa paljenočka, a najljepša za darmo. Dzešnje Rusnak popije palenku, palenku, lema často dziravu kišenku. Keće sudzevi placi, kišenki, kišenki, nje ostava ani kapka u sklenki. Ta pretopimo, pime, pime, nje se Rusnak u vešelju macijaramo. Šehvareli stari ljudze, dobra každa palenočka, a najljepša za darmo. Ta pretopime, pime, pime, nje se Rusnak u vešelju macijaramo. Šehvareli stari ljudze, dobra každa palenočka, a najljepša za darmo. Šehvareli stari ljudze, dobra každa palenočka, a najljepša za darmo. Počitovani patrače, prišli sme po sam konjec emisiji Dobri večer Vojvodino. Reprizu možete patriť z tej noci na 2 hodin i 5 minuti, jak i na jutre na 15 hodin i 10 minuti. U meno ekipi kotra pririhtala i realizovala totu emisiju, žadam vam prijemni večer. Doviđenja.